Зимери. Можеме? Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave. Një ndër arsyet kryesore të involvimit tim në politikë, e sidomos në postin e ministrit të drejtësisë, ishte besimi im i palëkundshëm se sistemi gjyqësor, respektivisht jurisprudenca, është shtylla kryesore e një shteti i cili synon ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe ajo është më e rëndësishme e barabartë për të gjithë komunitetet dhe për çdo qytetar. Vizioni i kësaj qeverie është dhe do mbetet një shoqëri për të gjithë, e barabartë për çdo qytetar. Mu për këtë arsye, nga dita e parë në kabinetin tim, angazhimi primar i ministrisë ka qenë në drejtim të realizimit të këtij qëllimi dhe mund të themi se ecim me hapa të sigurt drejt ndërtimit të një gjyqësori me standarde evropiane. Gjatë këtyre hapave përpiluam strategjinë për reformën e gjyqësor. Miratuam këtë strategji bashkë me planin aksional, si dhe miratuam një sër ligjesh që janë të parapara me këtë plan. Por duhet të jemi të përpikt dhe shumë të kujdesshëm, për shkak se edhe devijimet më të vogla mund të shkaktojnë pasoja të papërmirësueshme. Kur u betuam në mënyrë solemne, u zotuam se para së gjithash do kthejmë besimin e qytetarëve në sistemin gjyqësor. Besimi i qytetarëve në këtë proces është më së i rëndësishëm për ne dhe personalisht për mua si ministër i drejtësisë. Ky besim në sistemin gjyqësor filloi të rikthehet pas rasteve gjyqësore Sopot dhe Mostra. Por në këto momente ndjej që ky besim është i lëkundur në opinion, por edhe tek unë me vendimin e ditëve të fundit të prokurorit publik republikan që rikualifikoi aktakuzën në rastin e Allmirit të vogël. Ky vendim kontrovers tani më u kontestua edhe nga 4 prokurorët publik republikan, të cilët informuan opinionin me qëndrimet e tyre. Të nderuar, pushteti gjyqësor është i pavarur dhe i tillë do të mbetet, por unë si njeriu i parë i drejtësisë në ekzekutiv, për shkak të lëkundjes së këtij besimi, ndjej obligim moral të jap dorëheqje nga posti i ministrit të drejtësisë, jo si akt i dështimit e aspresionit, por si akt i cili shpresoj se do të jetë sensibilizues edhe më i madh i vëmendjes së institucioneve, por edhe i gjithë shoqërisë në drejtim të reformave të pakompromista në sistemin gjyqësor. Me këtë rast, më lejoni të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi me të cilët hodhëm konturat e reformave në sistemin e drejtësisë. Falenderoj kolegët ministra, subjektin politik të cilit i takoj Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetarit Ali Ahmeti dhe kryeministrit për besimin e dhënë. Ju falenderit. Poštovani građani, poštovani predstavnici na mediumite. Една od главните причини за моето вклучување во политиката, особено преземањето на функцијата министер за правда, беше моето цврсто убедување дека судскиот систем, тоест правосудството, е еден од главните столбови на државата која претендира да изгради демократско општество. И тоа што е најважно, општество еднакво за сите заедници и секој нејзин граѓанин. Визијата на ова влада беше, е и ќе остане едно општество за сите, еднакво за секоја индивидуа. Токму поради оваа причина, од првиот ден во мојот кабинет, примарен ангажман на целото министерство беше во правец на реализација на оваа цел. Можам слободно да кажам дека чекориме со цврсти чекори во правец на изградба на судски систем со европски стандарди. При овие чекори ја подготвивме стратегијата за реформи во правосудството и ја усвоивме заедно со акцискиот план. При тоа усвоивме и голем број закони кои се предвидени со акцискиот план. Но при овој процес мора да бидеме прецизни и многу внимателни, затоа што и најмалата девијација може да креира непоправливи последици. Кога дадовме свечена заклетва, се обврзавме дека пред се ќе ја вратиме довербата на граѓаните во судскиот систем. Довербата на граѓаните во овој процес е најважна за нас, но и лично за мене како министер за правда. А довербата во судството почна да се враќа преку случаевите Сопот и Монструм. Сепак, во овие моменти, чувствувам дека ова доверба е разнишана во јавноста, но е разнишана и кај мене лично.
поради одлуката од пред неколку дена републичкиот јавен обвинител да ја преквалификува обвинението во случајот на малиот Алмир. Оваа контроверзна одлука веќе беше оспорена и од 4 републички јавни обвинители кои за тоа ја информираа и јавноста. Почитувани, судската власт е независна и таква треба и да остане. Но јас, како прв човек на Министерството за правда во владата на Република Македонија, поради ова разнишена доверба, чувствувам морална обврска да дадам оставка од позицијата министер за правда. Не како акт на неуспех, ниту притисок, туку акт кој се надевам ќе биде во правец на подигнување на свеста и вниманието на институциите, но и на целото општество, во правец на безкомпромисните реформи на правосудството. Во ова прилика, дозволете да им се заблагодарам на моите соработници со кои ги поставивме контурите на реформите во правосудството. Да изразам благодарност до моите колеги министри, благодарност до политичката партија на која припаѓам, Демократската унија за интеграција и незиниот председател Али Ахмети, како и премиерот за довербата која ми беше укажана. Ви благодарам.